Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, hintay basa ti Proverbio 15, versikulo 5. Kinamaag ti saan apanangikan kano iti panursoro ni amam kan ka. Ipakitam amasirib ka, no ipangag mo, ti panangisuro na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Aginumag man nyag malmalam, awan bibiyang yaw. Junior, anak ko, saan ka nga gungat tay bagbaga milaan ti pagsaya at Sao kayo asaw? inalampay jay kwartak iti bulsak. Apay agpapasol ka bakbakatan? Idi pa'y amapukpo ka awanak iti kwarta. Awan mo't sabali amang alan no saan asika. Pangalahaam ko iti igatang mo iti arak. Bayadak taw. Intadaading mo day jay. Saan kami na makatrabaho kan ni tatang mo? Ikanda kami laang dagiti kakabsat mo. Anya kumayta? Apay adidak mat ikan? Agtrabaho kamot kumangamin Day tamot lag barbartag ti araramidam. Isublem jay kwartak. Taigatang ko day jay iti bagas. Nasaya at mat, taimay kayo bimisita dito'y balay. Nadya, balasang ko. Umay kayo ikan iti abastuyo, tatang. Ay, ninanang yung ay. Ada ijerwar, kay ayam na dagiti apo ko na. Ay, kumusta mat nga tan ni Rika? Umay na kayon to kanumot pa Sharon. Masapol ngamin nga ag-file pa iti leave na. Ay, jak mat ngamin amo ti ag-cellphone. Tasyak ko man ti umawag kan kuana. Adamot cellphone ni Manong Junior Wano, insalda naman taing gatang na iti arak. Ay. Uray di yu ibaga tatang, amomi, agin inumlatta ti araramidan ni Manong. Nadamag mi payat tiniliw ti pulis, tada dinanog na. Ay, un nga road anak ko. Ay, jakman ammo, no apay akas jay ni Manong yaw. Inispoil yu mat ngamin. Isoda kayo mat laang ti makin basol, no apay akas ta ni Manong ita. Mala, mangan kayo laang, tanalpasa kun anangan. Nagbasit matikinan mo tatang. Paboritong pay day taginatang ko asidaan. Ay, kasta talaga ni tatang yo. Kimo si man amangaan. Iso adagitigin atang yo akanan na. Nintulangan Junior timangan kadagita. Anya, naglaingan nga Dahil nagbarbartak ter aramidan na. Pakanan nyo pa iti naimas. Kan nagdaan kan mapispisang day tabado ni tatang. Kasla nakakaasi. Igatangak to, taipawit ko kan ni Rika. Anya laangan nga iti maibaгаdag iti kakabagyan tayo. No makita da ni tatang. Ibagadan abaybay anda kayo. Tatang, dahito yan dya vitamin mo. Diyay ngay mat vitamin ni nanang yaw. Nagduma ti vitamins yu tatang. Adamot itad ko kankwana. Damot gayang bisita tayo. Naggapwam anak ko. Awan bibi ang musika ala kaya. Nagbastos ka mo nagsungsungbat. Ne. Awan talaga ti respetom ka ni tatang Atula amin dito ngay bagbagamat. Hoy! Kaya't mo ta pagtinimpogan kayo, ha? Awan ang kay tibain. Sakit kay ti ulo. Nadya, bay amon. Nabartak ni Manong mo. Sikat isakit ti ulo. Agmauyong kakit diya. Anya? Agtal na kalataditan, Nadya. Saan mo natutupan? Mala, Junior, anak ko. Ingkamanganan, kalpasan na. Maturog ka, tapno mausawan ka.
Bastos kamutan a sumungsungbat ka ni tatang. Ne. Mga anak ha. Di na ko may ung-ungtan ditoy. Daytakan ka nam. Intad ko dayta para kada tatang. Ngam sikat imang mangan. Apay adik agbiro kiti trabaho. Agdip-depender kalatan kadakwada. Ay, puisit! Umay nagpinasermonan, mate! Iso asininan na kadya asawam takasta ka. Sadot ka lang arudon. Mamartak kapay. Intun bigat kami pa'y ko mga agawid ka dagiti ubing. Gaputa nagapa kami manan ka ni Manong. Nagawid kami na dagos. Ni, apay anagapa kayo manang. Sinong basong bata nakit din ni tatang asi sa sango ak? Pinagsasawa ko na. Ay na, amuyo matan ni tatang. Uray ka sa nuti kinadakis di anak na, dongdongon na lata. Marurudak, di nalata maikat ti panagin inom na iti arak. Birok-birokan ti bagina manang. Saan abasta maikat na day na abisyo? Kasano asoblian ti asawa na? Di nanto pa'y kabailan asuportaran ti bagina. Aywan kaya manang. Siyak tumat ti pumasyar kadananang kantatang. Sige, ibagam to no kaano. Ta agipaw itak tuman ti badbado ni tatang. Ken igatangak tuman pa'y itiriluna. Papanambanan aya, Junior. Ay, kat dita Apay masapul pa ilaag at amagan yaw. Wen tabigbigat pa ilaag. Ngam kaslarumwar kan. Tanya ko mataramidak ditoy. Ay, tarimaanem ko maday ito'y atip ti balay. Tanay, agtad-tad no agtuudaw. Nagadulakit din na yati pangibabaw na nyo kanyak. Ken, kadwaam ko mapay ni tatang mo, amapan iti doktor na. Agsakit-sakit ka no, kat ti barokong na. Adak asaran apapanan mi kadagiti babarkadak. Sikan ati mang kadwa. Oh, pare. Duduatan anabate dito'y pag-iinuman tayo. Ne. Napanandan nga pare. Nakaturok kanya. Nagtugla pa klaeng. Ay, nabartak ka na talaga, pare. Sige. Aginom naman pa pare. Tani, nasapa pa imot. Ay, pare. Agawid akon. Kung tanak ni Mrs. ko. Nagtakrot kan. Kabutang mo ni Mrs. mo, pare? Ay, imbag si ka, pare. Tawan ni Mrs. mo. Pinanawan da kamat ngamin. Di nakatawan, pare. Pare, kinuwil yun, hakmatan. Kahit mo na patayin ka, Sana, pare. Agang angawak lang, mat. Hoy! Pare, kabailag ti pumatay. Kabailan ka patayin, loko ka. Rabiin, bakat? Awan matlangan ni Junior. Ay na. Kita man, di tatawa. Agawid tulat tamot siguro ni Junior. Ay na, bakat? Rabi iuna yan. Ang mga nuadama ng dakas ang napasamak kan kuana. Ay, unay kalakit din. Agdanak ka manan iti kastaunay. Ay, agsakit tumanan day tabarukong mo. Madanagan lang amin, bakit? Ay, nabin nagbagaam day nga anak mo. Ngam di na kamot dangdanggan. Iso abay-bay amon. Adto iti kape at tinimplak. Barok. Apay nga itakala ang anagawid. Diyak kayat ti kape. Nalamiis adanom ti kayat ko. Aguray ka Tayalaan ka iti nalamiis adanaw. Darasam! Ikam iti adong ais! Ay na, agsakit ti tiyan mo no nalamiis ti inumam. Ay kat problema agdayta na! Basta iyalanak iti nalamiis adanaw!
Ni, nanang, imalaldawan ngam nakaturog ni Manong Junior. Ay, nabartek manen ang nagawid. Parbangunan idinagawid. Sakit ti ulo yu day nga anak yu, nanang. Ay, wingarod anak ko. Kanayon na kami nga apain ka ni tatang yaw. Nubagbagaan may. Bugkawan na kami, mait. Kat, baybay-an nyo lata nakasta? Ay, amumatan ni tatang mo. Ay, gayam nanang. Dagito'y gayam, dagiti badbado aginatang ni Manang Nadia para kini tatang. Adda pa'y relo na. Oh, daytoy. Ay na. Kaya't nga ta ni tatang daytoy? Ay, kayat na Ang pilpili ayan ni tatang yaw. Ay, nabayagan kayat na madaan itirilo. Ay na, umanay amin kanyak dagito'y bado aginatang ni Nadia. Adto'y pa'y tiriluyo, tatang. Oh, usarin yon. Ay na, nagmayaton arilo day tao, anak ko. Ay na. Tatang, saan yon nga isuot di abot-abot abado yu Kaagungot ni Manang Nadia. Ay na, sayang Kasla kay lakano ngamin nakakaasi no isuot yu dagijay. Manong Junior, addaak. Amok, Mapankan sa manen agbarta. awan bibiyang mo. Kasarsarita ka itinasayaat, kasta tisungbat mo. Di nagpakibiyangan. Tasaan ko adaw-dawatan ti kwarta nga ikat-gatang ko iti arak. Anya asaan? Da kami kinimanang Nadia ti paggap-gapon dagita kwarta pagbarbartek mo. Apay ti kunam? Saan mi nga amo adaw-dawatem kadanan ang kantatang dayta a kwarta? Adula amin niya muyaw. No agsakit ka gapo iti dayta panagin inom mo. Asino nga iti nakakaasi? Da kami. Adula amin. Di man pakibibiyangan ti biyag ko. Binanyusak ni Junior, tapno mausawan. Ay, kaano nga taaya nga agbalbaliw day tang anak ta. Ay, Jack amo, lakay. Ay, Junior pa'y mat nga rod. Ang sakit ti ulo tayo. Kanayon ko nga'y karkararag. Asapay ko tama kapag panunaw. Kat agbalbaliw tumatlaang. Ay, sapay ko lakay. Sakbay amaudi ti amin. Anyat orasan. Awan manan ni Junior. Ay, saan mo na panunutan dayta? Ay, sigurado anapan manan na ginom. Iso ang maturog takit din. Saan sa mata dito iti pagnan niya gawin? Nayaw-awa nagsamatan. Nasaya at tanagsabat tamatlaan, Junior. Nasakit tinakam ko iti panangkwilyum kanyak ini. Ita, agibalsak mat. Anya ngay ita. Saan kang agin tuturad? Tasyak timang pataykan ka. Rika, Oh, aping imawag ka manang. Adak dito opisina. ni Manong Junior. Sinaksakda ka no idirabi Kunakon ka. Saan akon amas daaw manang? Taidi pa'y laeng, amo kun akasta ti mapasama. Naka-confine di ospital. Saan mo ta mabalin nga agbantay dananang kantatang? Ta senior citizen dan. Agsinublat ta. Katanyangay, kapilitan Kan, hay. Datamanan ti aggastos. Awan mo't ngamin urnong na day a tao. Idi pa'y lang amin abagbagaak. Ngam saan mo't adumngeg. Ano santan Asino kumapay nga iti sabali ang mga sikaso. No saan ada tayo akapamilyana. Saan yo kumaabaybayan ni Manong yaw? Ay, unay mo't ngaminan aya.
Uray no kasjay na. Kabsat yulat ta. Adumat gayam ti kaapa na. Uray barkada na. Saan da kaya ti ugali na. Sa anak mat anag kurang anang bagbagaken kwa na. Talaga anatangken ti ulo dayjay nga anak yo, tatang. Spoiled ngamin kada kayuket. Saan na kaya ti agrigat? Agnam ay laeng ti kayat na. Pulos nga awan ti maitultulong na kada kayo kun ni nanang. Kaya't kong tirumar dito ospital. Di mo ipilit ti kayat mo, Manong. Ti doktor ti masurot. Jak nga rod kayat dito ospital. No saan ka kumaalukuluko? Adayo kumaamapasamak ka ti kastoy. Just ki... Nakaidak lang roden dito ospital. Ungtan nagpailay. Gundaway kon nga ibaga amin na kayat ko nga ibaga ken ka ta nakapsut ka. Di nakbasta matalikodan laktan. Anya? Da kami ti aggastos iti da iti apan naka-ospital mo, Manong. Tasi ka, awan pagturungan ti biyag mo. No saan la aga po kadana ng kentatang. Baybay anda ka kumakot. Dakkel unay tinagastos. Iti panagpa-ospital ni Manong yaw a Junior. Wan ananang, naglonak pa'y. Kastamot ni Rika. Imbes ko maagastusan na kasar. Ay, kasano. Katawan mo't apulos ornong na dayjay akap sa tiyaw. Pangalaan na kumangay, katawan mo trabaho na. Ay, sapay ko ma. Tainton agimbag kat agbalbaliwan. Kumustan tirik nam, Junior? Damag kayo at damag alakay. Makauma kayo. Kumusta ka? Boston! Ay. Makaparurod kayo, may. Amoy lang nga rodin. Anaot-ot pailaing na iti sugat ko. Damag kayo pailaing. Anya ti kayat mo akanan? Arak, ti kayat ko. Ay, bawal kan ti arak. Dayta ti inyunay-unay ti doktor. Awan matlat sir-sirbi ti panagdamdamag yo. Tadi yung matla maitad kanyak ti arak. Pisit ka kiti alakay. Anya, rimwar ni Junior. Jak nasiputan a rimwar. Angam edi nakitak. Addan di takalsadang agbalasew. Ay, unay matanday jay nga anak ta. Bawal pailaang kan kwa na ti aginom. Ay, kat baybay antan na. Madanaganak. Tasaan pa anaimbag a husto ti sugat na. Ay, amo na matday ta. Ay, nagrigat lakit din aya amabagbagaan jay anak ta. Ikararag talaangan. Asapay la kumatawan tidakas amapasamak kan kuana. Kan sapay la kumata makaamiris matan kat agbalbaliwan. Nanang, anya tinapasama ka ni Manong. Rabrabi ikayumot nga imawag. Agterteriter iti sakit ti tiyan na. Anya? Ay, di mi ngamin maanawa. Mapanlatamot aginom iti arak. Ay, unay mo't daytan. Bambantayan ni tatang yaw. Orayan na kayo. Itaray da ka manan iji ospital, Junior. Nasken amaimbagan ka. Tatang. Anyaman ti mapaspasamak, anak ko. Saan da ka abaybayan? Jak may tura ng ti sakit na, tatang. Ikarkararag ko. Nasapay ko ma. Taagbalbaliw kan, anak ko. Di ka agbalin anagubsang kadagiti dadakkel mo. Tatinaganak, pagong tanda ka man, pasat dayta ti panangisuro, kan panangipatagdakan ka. No di ka dumngag iti balakad da, si kamatla ang ti madaksan iti odina. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan
Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panagdarabay na inbag nga oras kada kayo amin.